Yamira talifusa ni umasio ba kekeriso Yesu baba dede faluka itazui baba ngosisi tarumalilo balangi ba lala gera ba huosebua baliniha ya ia ba miku 20 pa sitelu 2 ngahena $2 ba wabaya mifefu Yahobu ba miku 20 pa sitelu ba sitobali tuho kangerenuada ya ia da falalini kera era ena letekiko ba tahalo ia mori bazura luka faza feledelu ngabwasi Sara irugi ngabwasi siwa badata baso ia imane taromailo balangi basoniha esa meloda la opakha khnia banua Galilea adre ni farukavilato do bazumange adre khera baitema lira imane khera hadia miwai ebua hore banua Galilea adre moroi ba hore banua Galilea be fefu menogena ira da tenga da wa khmi na lemi falalini gera erami na lemi falalini gera eramisa ba oisi mane wa ateki komidania masih felewalu adre nilange malike adre baziloa si mate bada hadia miwai ebua zalara moroi bazala ni habu efefu banua Yerusalema tenga da wa khmi na lemi falalini gera eramisa ba oisi mane ba ateki komidania ba iwaga mai dola adre so ni hafena si sotela marafala ni tanda ba kabu nagu khenia ba moi ia mamaiki buah khenia ba leni ilania ba imane ba zo halewe ba kabu nagu hiza no medelu fakhe ai moido mamaiki buah ba marafala adre ba leni ilaku obo ia hana baleguna dano ibe ba itema linia da imane khenia hetua akha so ia na zidefi adregoi irege uko odane ba berenia ba irege ulau ko boula ma atemobua ia dania ba na le dania ba obo ia drege da daromalilo balangi yamira talifuse ena tola mangaraha badededa hadia ia daromalilo balangi ni osisi eda ba sifufena ua moguna taila hadia ber va tesura zura dureso musodede adre ni sura Luka ni tadesai ke Teofilo tabaso bafaza Sara ayati Sara irugi efa imane meno atoza nadreige manura ni dune adre sino iter bakheda ni faema ji soba bere adre sangobaha taromali adre kheda ba no ua egitedegu usura geikheu ya uge Teofilo sisehi uhauge ba mefee meno uzofu sibai fefu io tarai bereta na faduhu dedeu duhu ni rongo wadre ni obakha ekheu wa mahau ya uk ya mira talifuse na tahauge ta osisi faza Sara ayati Sara irugi fadre basidunia oroma kheda va meloda oya lala va maha ba irege alua goi va aragu-ragu dede bazamati hana berenia oya va maha selungu meloda he moriba niha Yahudi ba he goi sitenga niha Yahudi soba maha moriba niha Yahudi lamane ha irauno Gizraeli maha niha Yahudi da zan rafangorifi me ya ira dania ya iradre no soini tuyu ba fefu da nebe si tenga ni Yahudi
Balamane banguma ya si Tekiko da ya ira adre so kehor. Balua-lua da niya bafa amate. Teser lagi bangera va dozi si tobali solo Yesu. Balamane banguma si fufuna wa ena la boto ira ba ena la goroisa. Famahau da tobali taneme va aragu-ragu dede bazamati meloda. Adre babango sisi za nura luka adre. Isura do buku. Si fufuna ya ia dure somuso dede ni sura luka mani fote Injil. Ba natahog tafaigi ta usisi fefu. Ba ohite dede ba da ya da baba maduhu va nome Yesu bagulidane babang heli baba bangorifi fefu soy. Fefu niha. Jadi tengah niha Yahudi. Basi dua buku halozinenge. Bahadiana sida babango baha vaturia somuso de adre teturiaigo ia baniha fefu. Me fangorifi adre soguna baniha fefu. Ba mege zitobali taneme gabula dede bermeso dra niha Yahudi zanguma wahaya ira zatule akhira so zangorifi tanebe fefu Tekiko. Teramor ibada ba gamaudu berhuhuo ba migu Roma kheda. Hadia Roma kheda. Daya da vaso va maha sino tobali sito olefu ia te tutune la maneva nguma va fefu va makao manifotei bencana alua da berhor so behede ba kheda la mane le fege na le hor ba natafaiki ba zurania moni oya zanguma da natabaso duma bazurayobi bahadia zalua meno gena nga balebege gena gabula de yobi irege da isi afuria gena bo auri ba sifa hubu khenia ba lamane berhoreu da va gena da yobi va le atule va gena mane na le hadei ola le wow da na tabaso ba faza nga va fitu faza dola rua irugi ayate fa irugi full batenga hada Bagina te Yesu kinai. Natabaso mafazasiwa. Balasofu me la ila zau ayo na raidaluni nania. Balasofu ke Yesu. Yesu. Haniazi sala. Haniazi so ola lewa. Hadia ono adre. Saua. Bamazui. Irasatuania. Da bermelo da no so lalabangera sito olo ya ira va fefu nga vale hadezi faluha alua da berhor. Si mana ginay ba ginatewaulo bahalo zinenge. Me gena yang avalo banga budada balamane bergola lewania da. Bernia silusohi ni ada. Da zalua. Nah, da kidania natafaigi ba berhuhu ma khadre ba ni ba soda da gizalua ade na tauga tau sisi va ni dune ba soki ni be foma amai dola ba faza fele de lunga ba sara irugisiwa ba oroma khada va da esi dunia no fane mali ba famaha ni ha Yahudi va ya ira adre la mane banguma ya ira soini tuyu batanebe fefu oiso khor. Nah, irege me alua duria salua bani Galilea. Bahade salua moi ira ke Yesu. Baladuna situnia esivan dune faiki atebermenia siwa horve ni Galilea da balua-luania ade salua. Va adreber va tefaruka dora forma ba zumangin ni beer. Bernya sirayu ira. Ba medromana go te tutuna ba da hebisa ya vilato. Sange tu huku fa amate
barefa ke Yesu. Bahiza na tahoga tafaiki nasi bazura luka adre ba no fabe lala va maha Yesu. Tenga da lehadai I tutreheni lalageraera va berehor va faluha va makau. Hadia ini faho Yesu. Ibotohi ba de za motongo fefu va fefu niha adre toba gulidane oi so gehor. Lehadai sanguma ba si sehi da ba da nebo da si le sehi adre va faluha irda. Le fefu oi so gehor. Ba berda tatu fefu oi si tekiko. Da zi fefun. Ba si dua meno irongo duria da ba ifahau za modrongo adre ifahau itage irugidai imane na evoi meno tarongo duria da ba fefu ita berme fefu oi mo olalewa te kauni baba malua famalalini era. Ada berda da ni foto da gama khaita ba zura da romalini osisi da adra dania na tau geta osisi hadia bahi ibisa Yesu ituhu gewang opakada va famakau si faluha ni ha Galilea ba tenga da ber ba abele suk abele raio ira moriba ni ha Galilea tanebe tenga ituhu genai si felewalu, si mate. Nilango malike ba zinga ni danu siloa. Ba imana zui, tenga dawi geluaha, va ya iradre abele raio, to balinia silo sohi, moroi ba niha, sobanua ba Yerusalema. Daw ni ilada. Adre iwa va hadia zifalukhada, tenga ber horora. Tenga ber horza tuara. Hadia fefu niha oi gena bencana. Bahiza da aza bele ihodrega Yesu va na alua da fefu da tahale kheda lavangera sisohi ya da tafalua va malalini era na boi gena ita simane da. Asese la foto da pola pikir positif. Tenga pola pikir negatif. Da ia ira amaina ira talifu fefu zifufuna na tahoga ta osisi nasi berhuhuat. Ihodra kesiba Yesu. Na da ni faluada bui baduria ni rongoda. Tenga babo salaka ni habe batamane atulo ita. Hadia halagi nutuda falalini gira-ira. Falalini gira-ira. Bahadia ni falua. Itu ne forma amai dola. Da nila da ba berhuhuo. Itu ne forma amai dola. Imane vanguma vaniha adre. Niha gulidane adre. Si dunia hule marafala sila mobua. Iduna ba sosa mesa zo khakabu marafala. Noitana metelufake. Ba muimoya ifaiki. Ba lemana mobua. Bahadia zalua menabada. Ni ob. Si mana ni hafefu. Me oi mamazaki hor. Sinangya menada ni ob. Bahiza. Bagamay dola adre. Ba oroma ikheda. Va moroi baba aha khedede. Tebe ena kinet. Hadia ezo oroma kheda behede da. Va. Me I adre ena obo iya. Ba imane so halewe. Boi watua. Tabe ginete de fito. So na sa ginete. Dakha ulele perenia ubeko boula. Ena mobua. So sabua gangadrewa. Ba so khakabu. Moroi baba hakhede dunia. Ite heke da. Tebe ginete. Ira ama ina ira talifu fefu mokuna si ai. Ta renusi behede da va inete da tete hege bazamati ena alua va malalini era. Bahiza nomoro telu
Natahoga ta o sisi berhuore ba nale saay da niya mobua. Menoteteheke kinete baba mareso fa auri baba malalini era-era. Bahadia zalua faluha da niya va atekiko. Ni obe. Ba fakayda ira ama ina ira telfu sa fefu baginete da niya vanguhuko. Bahadia izinang niya mufalua. Falalini ke era-era ba bali Yunani iya metanoia. Pertobatan. Bahadia geluaha metanoia. So telunga valo ya mi ira ama ira ina ira telfu sa fefu. Si fefena metanoia ya ia na aboto ba dede za mesana vaya ia adre fa aurinia o fanewania no sira iyo. No sira iyo. Hani hasaboto ba dede vaya ia no ra iyo. Da eda nia zolohe ya ia va babangadre fangefa khezangurifi. Da ezi fefena. Basi dua aboto ba dedenia hani hazi tola mangorifia ia. Ya ia baba ke Yesu Keriso moroi baba aha kedede lo balangi ba ke Yesu Keriso da faluha vangeheli ba fangorifi. I odasi zangorifi adre da ni fotoi goi metanoia ma famalalini era-era. Ba si telu ya ia da iroi lalania fena. Iroi nga valeva elungu. Iroi nga valeva ara iyo. Iroi nga valega muatania si sagete tane adre. Ba ia da i o Yesu. I o zoma si Yesu. I falua da romali. Da kiluaha metanoia. Na ira ama ina ira talifu sefefu. Moroi badae edena te fahau ita va ibe kheda ginete lo balangi ena so kheda metanoia mafamalalini era-era. Bahadezi tobali angerenuada badae fosate sitelu. Ya mira talifuse na tahogeta o sisi balalava auri ia dae ba itaria alua zimane si mui Yesu baginete zora lukad. Mui Yesu, mui lau pakau, faigato, niya silusoki berani hadaw. Daw. Bahadia sa sisi alua bakeda ya day na alua va makao, alua bencana si falukaniha. So, tibay tabi ni ilaw mangadro. Ba ibe evanolo so gida ba tebay gay tabi ni asese so behede berhornia babaguna yada isalay kuniha siguna fangabudede masiguna famakao bergolalawanya bersimeda da berbaguna yada ba razaki na ito ko ya moy kunia da asese alwa da itertede da dumaduma me inete alua tsunami ba ace. Ba somana nga ba behede aber zane pada sokeragam niya silusuki dan sebagainya. La bahebi sagidannya bahwa si telunya gena dan niha. Lah di saya komentar na so pemahaman berhore berarti wagena goi bencana ay fada berarti bergolalewa. Iramay na ira telefon sa buwa dumaduma khedada bisa ba asese so ba mo bahulu ba niya mesilosokia bahulu na edena tawa ya ita uisisoki ba medro mane te tabini ba gineter gona ba makao gona ba ngabuda ba da za lua ifa ele ba media sosial da ezito bali angerenuada. Va itaria simane niha simui Yesu simane ita. Si dubua angerenuada ba ena nagona niha va makao. Ya simane ni waguno mike boy sokheda vehede
va bergola lewania da hula na satula ita hula na ya ia kheda moroi bani habe legena da hadia i bada romali adre edena ifaha ita Yesu irege 2 kali ibe etenga duma mekeno bani ha Galilea ba imane hada abele sekhi ba abele nia sile sekhi zinogena fama kau adre moroi bani ha Galilea be iwa tenga bazi felewalu nilang malike iyo bahadia abele lesekhi drasi felewalu da moroi banesi Yerusalema iwa Yesu tenga hadia nesi da edena to bali ang renwada va fefu niha oimo olalewa i fa 2 bazura vaulo ba Roma fazatelo yatifulu haiwa samusa le satulu ahori mama zekhi hori fagulge luhania ba daromaliar si 2 edena tewa kheda boy tahu kunabuda beritaria ba dan boy wa Yesu ya ifaiki zi botoge baharna bunia ba iza ba ifaiki golobinga baharna bunia ba iza sa botoge baharnia ba le aboto badedenya asese menyalahkan orang lain dan seakan-akan kita benar sendiri bahade iba mahal sitelu khada ba zito bale ang renwada ya ia da na faluha ngawale va makau ba ma bencana bahade zinanya tafalua tulo de fareso va auriu ba falalini gira era da ia zinanya ba te fahaw na sa ita to bali ang renwada ina ba nga valo zalua balalava auri bagulidana bamukuna tahal kheda va malalini era-era dozi ni hasino malalini era-era batatu ifater ya eheha ba dozi ni fater geheha ba mobua ia bua-bua geheha ba mokuna ta irenusi amai dola ni wa Yesu badai simane marafala sile mobua bada zalua ni obe zile mobua ba bada romali adrei fa aha khedede va tete kheda ginut ena oroma pua bua va malaline era bua va omasi bua geheha ni oroma eda balala va auris roma adre berda numero 3 ena beuy arere ita bangavale hada ia gomasir de bakulidan beuy rere da nomoro 3 ba ia da moroi badar romali da khedra talifuse ama ina sedena mama ana bahuhuo hade zitobali anu newada irama ina talifuse so telu ngavale ma telu fausate zile si fefena ena beuy tafatou na veda beuy tawa va nagena niha tanebe adre va makau ber mesebua ola lewa ni had da si fefena betromane na taatul ya ita azatul batawa niha be ui so ola lewa beuy he ba buah-buah da seroma ke ba behededa ba ma ba media sosial sedena ta okuna si 2 ena fefuniha aboto ba dedera vaya itadre oimo olalewa ba na alua ba makao sifalukhaya ita gofohaniha ia ba fefu da hadeni faluada ena tatulo dededa batahale va maha moroi banga vale zalwad da ezina ngeta botohi ba de penuania keriso tatune ya ye modane dane dania ba va maha Yesu megenova iwa fefu oimo la lewa ba ya ugo i falalini kera-era ba da zitelu ya da fatua soginut iramaina ira talifu fefu
lesangila bawa ba inut. Bahizai inut ni be elovalang keda no buala fodregezebua. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ada berdae fatwa soki nete falalini gera-era. Famalalini era-era baya ia bangogorofisi ra iyo. Fangalui ba, famalua ngavale zatule, ba omasi, ba malua taromali lovalangi. Daezi nangia tahauke ta zaraini na inete ta faema ba mata fatune daromali lovalangi adre ba migu bagi nete si somi fenata. Irama ina faudu ba duho berhuho adre ba sitobali nitane ba dede. Ya ia bazura sarafetero fazatelu nga ba felezara me imane. Yamu eroga zile sehi, yamu alui ba atule, yamu gohi. Samuzate, yamu eroga zile sehi, yamu alui ba atule, yamu gohi. Ya itolo italo valangi, wabaita fefu, ya hofu.